Tangsalo Congress Committee ni Saktharmungbai 40 family ni 146 voters Romkha Congress Bodolni Bana Bodolni ya fari Borokno lamjuk shogin harka Congress Committee ni chairman Shobdo Kumar Jamatia Governing Village Committee Congress leader Kartik Deborma Kosong Ashla BJP Tripura hatte CPIM ni Bodol yakare 40 family ni 146 voters Romkha Congress Bodolni Bana Ashla Bodolni slogan Rewai Borokno lamjuk shogin harka Congress Committee ni chairman Shobdo Kumar Jamatia Governing Village Committee Congress leader Kartik Deborma Kosong Bijay Nondi Parani 40 family ni 146 voter tini Jatiyo Congress dolo join khaika BJP Tripura motha tai CPM jara tongnai borok hamjakliya adorsho niti secularism no nahare o parani borok tini Congress join khaika bini bagai sing belake khak borok bai borok no lamsogo phainai salo borok bai sing samung khainai borok sungno logirigoi o parani tai o elakani bebak kaham kereng ke tungiman nan bagai sing wan suklainai sing salainai oro ekte bepan nukha ang tini belai ke khatong thong o program ni sikang oneke hoito sajayangi manu oro para Christian poribar jokhon meeting arambongkha prayer ni bising arambongkha abongkha belai ke faithful sing kuwi no kaitona hamjak sogo aboni bagai o meeting ni sikang borok prayer khagi meeting singlai oro kaisa kokma sau BJP Tripura এবং খ্রিস্টান তাই মুসলমানের বিরোধী হয়েছে BJP দল Tripura বিরোধী খ্রিস্টাননি বিরোধী তাই মুসলমাননি বিরোধী তাম বাগৈ সারা ভারতবর্ষ গোबांमा খ্রিস্টান রক বরনি गिर्जा सबाय जाखा सारा भारतवर्ष गोबांमा जागाव आनी आदिवासी आनी कुंथै बारानि बखरक सागाव सुदै गायसे ओ BJP नेतारक सुदै जानाय साबो आनी कुंथै बारा सुदैनाय साबो BJP नेतारक अब बेलाय अपराध হইছে আপনি বাগৈ এই সরকার 2018 সাল ফাইমানি পড়ে আইপিএফটি এবং বিজেপি সরকার ফাইমানি পড়ে বরংনি যে কগ্রমানি নগ চাকরি নাই মিস কল বাই চাকরি মান নাই 15 লক্ষ টাকা খাই রাং হাব নাই কোনো ফরমালিয়া অরনি চেরাইরক most of the people are young generation I have seen they are very much educated person they are not getting any job government job বরং ফিউচার তাম নাই বরংনি ফিউচার বরংনি ভবিষ্যৎ তাম নাই রাবার রাই তিনি চাইমা তমু বিশাল গণেশ জীবনী ককথুম চিনি খরাং আদিবাসী চেয়ারম্যান লং লিভ Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT.